أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ey kudret güçlü Rabbim, özüңді ұлықтаймыз, дәріптейміз, өзіңнен басқа ешбір тәңір жоқ. Жалбарынамыз, жәрдем сұраймыз, біздерді тура жолға, нығметке бөленгендердің жолына, пайғамбарлар жүрген, сахабалар жүрген, тақуа мұсылмандар жүрген, әулие әмбелер жүрген хақ тура жолына бастағын, хақ тура жолына адастырып қоймағын. Аллахым өзіңнің рахметінен үміт қылып, ұзақтан жақыннан келген бұл жамағаттарымыздың қадамдарына хасанаттар берген. Аллахым қазақ еліміздің еңсесін биік қылғын, ел басқарып отқан, дін басқарып отқан азаматтарымызға Аллахым өзің хидаят беріп, елім, жерім, дінім дейтін азаматтардан болуын Аллахым өзің нәсіп қылын. Ұзақтан жақыннан келген бұл жамағаттардың баршаларымыздың Аллахым жүректерімізде не арман тілек бар екенін өзің білушісің. Аллахым арман тілектеріміздің орындалуын нәсіп қылын, я Раббым. Аллахым бүгінгі жиынды ұйымдастырып отырғандардың Аллахым өмірлеріне берекеттер берген. Шалған құрбандарымызды қабыл қылғын, я Раббым. Аллахым халқымыздың, еліміздің амандығын берген. Елімізді сыртқы жаудан, ішке іріткі салулардан өзің сақтағын. Елімізде болып жатқан түрлі бұзақылық, фитнадан өзің сақтағын, я Раббана Карим. Елдің ішіне іріткі салатқандарды Аллахым өзің жермен жексен қылғын, я Раббым. Ей құдіреті күшті Раббым, біз әлсіз пендеміз, біздің ынтымағымызды берген. Аллахым өзіңнің дініңді жақсы көретін, дініңді өмір сүргендерді жақсы көретін, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ақиқи үммет, Аллаға шынайы құл болу өтуді Аллахым өзің нәсіп қылын, я Раббым. Ей құдіреті күшті Раббым, жалбарынамыз, жәрдем сұраймыз, хақ тура жолына адастырып қоймағын. Біздерге ұлы Құранның берекетін берген.
Allah'ım bizlerge ulu Kur'an'ın bereketini bergin. Ulu Kur'an'ın bereketimen elimizni bereketlendirgin ya Rabbim. Meşitlerimiz açık. Yemin erkin cuma namazı okup, yemin erkin cemaatpен namaz okudu Allah'ım özün nasip kılın barşamıza. Her bir meşitlerimizden Allah'ım karılar, zabarda sulamalar, din dayılarının Allah'ım özün şıgıvın nasip kılın ya Rabbim. Allah'ım barşamızdan ötkenlerimizde rahmetini alın. Düneden ötken ustazlarımızda Allah'ım özün rahmetini alın. Tiri ustazlarımıza Allah'ım özün hidayet berip, Allah'ın dini amanat boğan dinde, Allah'ın kelamı boğan Kur'an'a, Peygamberimizin hadisine say basarıların Allah'ım özün nasip kılın. Uzaktan yakından gelgen bu cemaatlarımızın, otbasılarının amanlığını bergin. Diyeti barlarına Allah'ım özün şifa bergin ya Rabbim. Allah'ım bugünkü cinimizde, ahiretimiz için, osu dünyamız için hayırlı kılgın. Barşamızı ya Rabbim kıyamette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zor şafakatini nasip kılıp Peygamberimizin ak tuğunun aslında boz kötörümüzde, sahabe-i kiramlardan arasından bas kötörümüzde, cennetpен suyunçlengen sahabalardan arasında bolumuzda Allah'ım özün nasip kılıp cenede sol cennetpен suyunçlengen sahabalardan amalların osu kevdemizde canımız bar vaxtda istep kalıdı barşamıza Allah'ım özün nasip kılın. O şöyle söz söylegen ustazlarımız Allah'ım bağırlarımızın barşasının yüreğindeki arman dileklerini kabul kılın. Yerimizde Allah'ım özün türlü bereketten özün korkağın. Türlü arsızlıktan özün korkağın. Ya Rabbim bizlerge sonday imandı terbiyeleri orpak nasip kılgın. Allah'ım namusda kız perzentlerdi, ibalı imanda ul perzentlerdi Allah'ım özün nasip kılın. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve rahmetike erhamdülhakim. Allahu Ekber. Niyetler kabul olsun cemaat inşallah.